아, 직세다. 네. 땅아랑서 Colorado. Zanyamake ani Pankala Shida Sharpajamake. There ani Kanka Sepavena than Manzana Zanyamatapala. Oh, number and just one of the people you raise and share. And then Gigi number 2 chairs you end up. Kalepejagdu. Number is trash the sunny production in Sobe. So can the train talk on the chain, and Little Johnson, and the Nimala Tatrange, and Jindare, and Jinare, and me, Mamare, and then Kashilama, and Tuatango, and the Renki, Mazo, Colorado region is over Sokan, the new Tom, and Comji Tom, and the Soa Kanduji, Lavi Meta, and the Kalek and the Jayumi Kolama, and Iconabala, a tragic tone, Namala Jimpuchos, and the Animadon. Konabala to Yang. Just the Consella? Any California is solid. Yeah. Any Colorado, any country to Tambola? It was good, but I missed my. Not a while, Champ to get on pay out to get again. Then the Yakutu. Then I would any terrain of Chigante. Any Gomji, any chance of candles. Yaku. Yaku Johnson. Any Sokan the year that may Chiba career or something. Hagome, and to Namjin on the Pankala, any Shaproja, Gunka, Yaga, Kansa Chidra. That's any Azu Pankala, Dan Gunka Walla, Chulola, Shaprojagumara, and Command Jachora, any candidate. Yakutu. Yeah, last time there's like so much wind, and then we couldn't do it because there's snow. Yeah. Okay, thank you. Thank you to check on Zella. Okay. Na. Aso teren sokan gochiro. Soka kadito. Na tero. Ane ngaso teren sokan gochiro. Ane soka kaduje. Tanga so Colorado la jingru bol sokan nyomaro. Talente so. Sokan nyune. Yaku taso. Laso. Rahi wa yo. Tundu wa yo. Komisa ya to deji to wa yo. Re. Tene kong de ke wa yo. Tarung nile chezo nga yo. Laso. Tikare. Tene kangena komisa ma doktor tikla dine. Kangena samdu yaku tu duwa yo. So wa mona. Laso. Kemba ngal kanchi ne. Laso. Tashidele lenge so tat nyemela tejiteno yi tadanga to Colorado liwa ani tatringa to de Colorado ki tata choganchi ngana jingyebre tadabodo choga kyunyo tuyo mara tatalo shini choga jingye chechanga to triran tego unju cheche ngatu je gaga todo che ani de thongdorum che kubala ta cheda pyeta ngatu tesi ta jingyo ba shela ta taptin che ngatu tripe kibudo choga kibu shiushdo ta kaisina tringa to 초가 소소소 초가 제 아니 가도 배바 참아야 좀 아니 직가가 도로 제제 아니 때 기부리샤 그렇잖아 되게 게르다로 so 먼저 예마다 초가요 말아 아니 먼저 강가 박레 시장 이장 지고로 so 단단 초가 뉴스로 아니 초가 한데도 요와다 매와라 카르도 케바도시 케바는 differences AC. AC okay. 남시 독자 얘도 하고 나 장래야 열아다. yeah shelter rain. the 중요시 rain snow wind you don't have to deal with all those things right the visual kind of chomara shamba opening ceremony la kind of throw on this list so cute so 정말 AC yeah but overall you guys are happy Oh. yes good thank you Yeah. Thank you guys. yeah can I ask you Oh, this is yeah jump rope.
Because like having a community center, or like not having and having. So like with or without community center. Yeah. So Peba Yeah. Community Center the donation kara zina mangoda so zina comfortable yungera. 아니 아주 정문형도 여라 아주 완전 댄스 좀 치고라 예민한 노래진차 나 이리로 랩치에 리뷰 Thank you. Also la kong da sani ge tsozo li de ri ani kong ka de shi chen ani tsozo la da chue ge de la ani nga zo de chogang de nyot ta me se yaw gu chang song ani ta de ji nga zo ma Colorado ma re ani cholo la zi de ge de so la ani ma ke ja de ji sono ji chen Oh, just the any the kyo sang bu ma sha so kai sana migi di logo choose kali ge yu drink tum de tere Thank you. any the chigang ki da tu mi sangwe ki nyamshu kali kya wache jita kombu chue da any mi ma na lo ne ge mu to ne cha na any ropa to ne ge 상막이 하루벌 제제 기어서 보니 마치 차는 시야스로 쉬어야 이 사바베 교도 이 상마 세 그래 가가도 제제 이 샤브로 차 아버지 대세인데 마음과 다디 망시도 할래야 뭐 차를 잡고 싶어 다 다네 메세 ngati peba gi chizo da dine nanglo la dine gi tato de share de shira chuma nyuma yi tema tangbo da pheji indo khawre tingi diga la samsu nyumi ju shuna kare chungsna nanzo da chi mirab jing hune pe kanchin jon de la chue da region tamche tsala de ge lengu de gotsu ni chine tanda nyamcha rab de rimba jin mambo chimba gi nane ta tane rab de da di jemanda o de zolata ngato ya nyamba larso ndo chi chini ya larso ngore di che on de tanda gi de chini nga tringi zego de zolata on de kana chi da kana ni ja chon son cho tamje la ngana zo beba kawa kasa le ba tamje gi tinda de tinde chini ngana zo ge komba remba jin de ya po ni gomba kazo je tala ndo sare la ta gomba da lobra da khande je tala ndo sa wa tamje remba jin de ya nyamso de shikso de cha ngo ge nawa de sharon to ajang ge de gawa da towa chimbo chung de thola tini japchur chinge da chale nangi ge jule batham che leje batham che di gewa da sunam chimbo shira re sambe ge tene samgi tela tini ngwa da malang thamche lo klashi ba da phusum soba ya bo yongwa sho se mendin shu ni la so kusir to ji chela ta si de la samala yanja da ni ta de de nga zo jegang ge ani 속정게 속조 아니 공 언제 된자래 안다 로망 볼라다 다다바다 되니 장 소정 게 아니 속조 지에 들으제다 소간은 리덥정 아니 드라잉아 속에 공지 지에 안다 공랑에 저와지 시나리 아니 공라다 소반도 깔래 칸도리 잡으면 계제 두두제 아니 공라 소노지 시웨 야 드니 터시텔레 따트리 가서 녜네 따시 비냐마 텐르비 냐마테 차데레 아니 콜로라도 베리시던 서브 시공테 따트리 자고테 레파 존센도기요레 시드트니 마롱 게다보시나 삼바노 시보치 가송스 다 로고도 시강녜레 아니 가서 히타 데 시공치에나 셀레타 마롱다보시나 지 데레 shuje gdo thina ni memon don la khelen shila tate logo ngen re ani teri ngala message popa ji kharishe sena logo do shika ngen le tan shikon ji tule somre komo ngajere tena ti le ka tengen thama we pol nge shigi sel memon don tancha shere ani ngaron punjare tropo ngoshi ba ya po no ta che teri pe bosho she ga son tate do le ka te tan re yo marisela ngatan ji mu do tingay karla jishun fulana shisen tempo jiyana ane jasho shini yungres lakat ndugres latne shuchun so shida ta teri nyamate ta logo de shikan nya ke je shega ste teri
tendo de ruye de tene ne ngaro pe gason ko ba she sons ani ti nyando le ta sheton ta nga so ke pe pa so don so sane kawanda chi na shisen tembo chi na ani tele jasho roran jasha jale yonsare yongre yongundu sela ote sibu sechon shwei tin kale je kale ta chi chu bala na wachin sansale manga tis tre sigre sansale ta chi no me de tu se mombo tong gu no si tin trigger de na ta tanja tembo si sen pim bi tanja tembo je na ani nga so jasha jale tenda tendroya re shas ani chi maung pa le na yo ta nga so shi hon nyoya chi pu pingye ma ta de tanze dapoya pu je gu re tin te dawa da ro son yore shi de tene ta memo no montene shu jero jis fopal jasho no ro jis ne dawa da ro son je ndora te tata nga so jinda khashi je ndore te so yo ta chi jinda shere sela gawa gonda chi pu mai pa tene zago saison to zone kal dinde share ani te so ta ji maung ba jule no ba ke tanze dapo ya bo je go ya te ke chim bo ndu sela ta te tiri ngaro so no te ji shi tene ta misa shugo ya chimdu tata ngaro ke dinol kari chi shwe sena ani dontra jima floda nima tombo tsoya gaza nima shirole ani tende ke so ta ngaro no me ke ani ngoshi pa no ke ani momo chi zole momo te pa tsong ani loda tsa sa du chuse gi do shika tsale ani goge chaya re ani pama no tenda she pugu no tsu lenga wa to kede re shidu tini goge cha ani momo tsong ti ki ngu kare ro ya bate ani peri shidon sobale hinde je yin se kala na da ro song tong ya shidu te ngaro tende ki shidu ani don tra jimi ki zanya ma te ani chena ma chuse gi do shika le komo mo chi pero chi sa ote shwa yi tani namba sa tsoma tashi dele shwa yi do tuje che kadin che. So I'm Casey Flynn. This is Addison Flynn and Aaron Flynn, and we live just east of Boulder. We're not far from the Avalon. We're just down Arapahoe from the Avalon, which I know you all use sometimes. And it's a little bit of a long story how we got to donating to the Tibetan Association of Colorado. For me, it started back in 2007. I was studying abroad in southwest China on the border of Tibet, and had an experience where Tibetan people helped me tremendously when I was sick and injured. I was on a pilgrimage around a holy mountain in the Kham region. And yeah, many strangers who were Tibetan pilgrims helped me and were kind to me, and so ever since then I've just been sort of wondering how I can give back in some way to Tibetan people and help in some way. And somehow we learned of His Holiness's visit back in 2017 and learned about the Dream Project at that time, and that you all were looking to build a cultural center of some kind. And so we got involved as founding members at that time, and then just kind of fell out of touch. And just a few years ago, I think it was a few years ago, maybe more recently, I reached out again, just curious about how the project was going, and got in touch with, I can't remember if I was talking with the president before Jigme or not, but then talking with Jigme about where you all were at in the process, and just learned that I think you were under contract on this building at the time, and were $150,000 under your goal that you were looking to raise. So it just seemed like the right time and place to give that donation to help you all make it to your goal of that you needed the money that you needed to buy the property. And so we did it, and I've just been so delighted to get to know you all and to be able to help in this way. So that's all that I have to say. Yeah, few words. I'm just so grateful to get to support this beautiful community in any way. It's wonderful seeing everyone come together and share in your heritage and traditions,
I wish everyone the best in this next part in your journey together. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. Yeah. Thank you. Wow, we did Absolutely. not know Happy. this story, you know, like so touching, you know, you've been to Tibet. Yeah, And without then, yeah, the generosity of wow. the people there, Casey lost his vision. Oh, really? And so he would still be in Tibet if people hadn't helped him. So, Yeah, it was just so impactful and so kind, and in a time when I needed it really, really badly. So it's always, I've never forgotten, and it's always just impacted me so much. Yeah. So it's Wow. yeah, that's an experience that really stuck.